Selamat inandeku kon kuyat yondok binangoan. Kuyat inta nanamnya paling bi motoyang. Na akon rupa imberaang mongondo boto tabuan. Kuyat inta akapo perabu upabauk. Kong kaanon boga toigu inta binaukan. Boparan parma ikan putih bo ikan garang. Yoto au uyo sedang ingki baainya kon diugmay gogio pabi ikinoryongan. Tua au tonga bi pinopo andai ko inaton komintan. Nain bo sinumot don kita kumulan Syaban. Ia mo diug jon yon au imbulan suci Ramadan. Dari taido ninggo gutuk bokara kuang. Rumbuk donin selalu gina tata dia mo kesanang. Supaya mudah-mudahan dia donin teratang kok kontum pra intau. Mudah-mudahan kita komintan mo ko uma porman kom bulan suci Ramadan. Musambayang dikadon koryongan. Puasa Ramadan ada mai pambe aidan. Zakat fitrah, zakat mal, ia harus binaton ubrianan supaya modarit inggina mo badan mahidung kurpaduan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.